Bia Kamal Nuer online TV channel kajan gwasame mi jirama jidit Nuer online TV channel naga jeno gender jenyo kanasin ko ken ko naga jeno gender subscribe ko learn content ba no gwasame bikan kul mala shub kaje gorno jimbi nyone de ko ken kaler ban len gwasame katin content to kare which nuare shirka ri gadan ci to kan changdari kan ri ge ci to tiang ko dob dana dongde narodien kep kaje ki den arin bum gaje ngai konen wo me shiro la tiang me bej ta de ngi no dongde kuma sa sudan da ga der kanak ki der boko wer ge je no dongde bong ni jandar bong na wai ami ki je chen bor la ne content la che che lem kan ne content la wunan wer ko dongde ke nyen shedeman ngai kono dongde ben ke reyi dongde ben ke ngadong yan godande ko ko tok tan but kan kono ngajen wo dong de neti de kan ga de kan kanak of course they already did it chika ga chicken ga wang chicken class bom chicken use god dan ngai kana go ala can they really know that no harbi kan yan ka war ke ga ngai kana ga ter gode gar bartan no ko gwadan bokena gwam ta gartin ci gwam ma dong de dartin ke jech ala dechen ala halen horen content dong lepka kuma kirma yadit ngai kana gwa no bikan gad bikan kanak na me plan ne de baka war by the way ne de bogya kanyok bokana na ke jat ma jetka wang na tunu kon ke nying jeskalwach no chaka de nywakana ko ke tunu jak no de kontu konen de kon kalat shirkata dan dong nyod the international community no chirega me chatok men kwal ben ga jagwas men tama ka je raje me katin kona lat korean tama tin goro brand bakali ala jang ke dinka community you know of course ka je South Sudan chet ken wer bana but mich kon ugi konta dana let ken ngwaneja dong de lar no chu dinka community chu jabab but be specific connected content tena kanware yes chiamane kirma yadit kana naten content la chiamane general majur dak ko jaram dan nakana ka chude right now I'm right corner native shop K21 people already check liu kanware rewe kanasar katay dan e sikana chikan kawanga jetiang kangwana god no chimanga yana cha tunu shaganen god kana man no ka jibona tangwan shi kore shange shit keme dan shi jejen bor shi gorom ka SPDF you know sijan baname free planet attack kuma kirma yadit kana kuma Uganda alo miji kan real kan ode kan ite ngwana long peg midi de kan nak dong che dia jandangro dong do ko more than that alo they simply need to wipe out Nuer alo nakane ka bas ala tele mo gor kan de ten rewi kan nasar na me just watch by the way just watch midi kan Nuer de alwi mon no just watch mon kwala la regwaze me kadinka community right now they are celebrating tell audience kane chama judak chaje chol chirke me chala de ramadan la kwerde ni dung dinka kwerdan chikir me yadi lalet no kama nana chalat no kana long ko charo gwade dane ko nkudu matin general kan la no no ka kon kel kana ka juba ka baga jeg bon so their plan jen chianeno no biga class bomb can use manual yang kana ka je mu wang na enemy che pentena be je wang ji kon ga nen already no ngutugo you've seen them all chana ti chana kanen you know she can tungwana long to dong de Nuer de liu ga je kan ka use nerin kontin let che telemlin kana kan war ko Nuer chang cham let kemi je chamala respond chamala luje la guje ni je wona me wa is very simple telele rek so jin mana ka je ka bilaro na me very simple chi dier ke bilaro no ye ka jaga chi jin war already changa community ko ken chikana de kan condemn this act ne di ditte kwarte tere wi ka Sudan bit kendial ko me sha gat sha nekten kaman tena gare dwele sha nan ka boko front line
chile la crossfire wa nakana kare dweli re nyal mo bong ne jene chinanien ko re nyal mo boka tawul kel by the way ka war a wadar mi jitlum chinanien ngwasmo kare nyal bo kwelen roda ko don le la ngaje no re nyal beni du no chaken ko na me misha plan already kir mi yadi dun eno be riben be lat ko be majur dak be je chol jeral majur kano bi kenne ken dial kontin wi ken wo chanak ki te chi liure ko re chi nyinge ke je jembor ko be kan ga chol ajen mena kan gat ke je na me plan chi maladi mom plan mishare laka so men tin jene ala South Sudan ke jen gwasame chi kon bila no South Sudan but chane la den Nuer la target den Nuer ke South Sudan keliu target den Nuer especially kwa target community mutot ka Nasser a whole South Sudan keliu 63 tribe ke some government worker tila Nuer numa de kolar no ne kon la Nuer politician tin kon mat ke kir mi yadit ku kan la target watot karian yali ke ditch I don't think chang ga dumi chama le dumi look dio je sija do sija chini dia la show ke je bi job ya chana je nak ke what this guy is doing kir kana Uganda so melet kene do be bat kene Nuer ke je bat cha je kula ngaje Nuer dia so an bo ma je kene use cha je guje no jen karwada so there are many a plan mishare la kan all this 11 years or 12 years they already planned it nigga 2010 and ana shi chala do shi malche ben you know shi go ria leka kan jang panken dinka they have a plan this mutual ke jangle their council okay ke did janet in ko ria leka ngai je go no plan dien jatan shi plan tot and Nuer ko ria la bido tell ka plan they have no future ka ku gan ken god na ka tin tama de ke tik you know de ke tik tama ko ne ro kontin kwa Nuer benak jen ngane re Nuer anyok mi kor chi malat kan no Nuer kan tok do Nuer de kan tok de anyok mi shi ko makawat kuma dal mi anguchi bene kan ka pinya bi ko benyin kana sir mi chi ko ran je tok mi biga na bu boko ka wader na toyka another thing kuma South Sudan telenge nya tin ka ko neiti te dong to kor no biga ne ko ken biken ka jur so on mishit kana mo katin kon lat ke jang gor je ngo kon ya liwi dan der chunga jang chicken ken chole naf chicken maju dak chole naf shit ke meshi defense minister in chejala ro ba Nuer ba kanak they did it already ban je ka lero din ko kor gwasan be